Thank you for your attention. No, I'm only on vacation here. Yeah, my research is Greek. Tarik luas di bagian dalam jendela. Harap jangan menyentuh atau membuka jendela darurat tanpa instruksi dari awak pesawat. Ucapkan selamat datang di penerbangan U8 tujuan Jakarta. Penerbangan ke Jakarta akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 30 menit. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik, serta dilarang merusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja alat pendeteksi asap di kamar kecil. Penggunaan serta pengisian perlengkapan elektronik yang menggunakan smoke detector in lavatory. Penerbangan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan. Yes, according to the Civil Aviation Safety and Regulation, we must demonstrate the use of safety equipment aircraft. Please pay attention to our flight attendants. Seatbelt. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini untuk mengeratkan tarik talinya. Melepaskannya angkat tumpukan besi. Your seatbelt is fastened like this. Return to your seat and fasten the seatbelt when the fasten seatbelt sign is on or when instructed by the flight attendants. Oxygen mask will drop automatically from the in the middle cabin and 2 doors in the out cabin. Perhatikan sejenak jalan view. Slide front. Pesawat ini dilengkapi dengan sarana perahu karet untuk digunakan dalam keadaan darurat di air. Pancingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Emergency exit doors. For these passengers, evacuate the windows. Life jackets to be inflated once you are over the wings. Should the life jacket fail to inflate, blow into the red tubes. The light will turn.
ini dilengkapi dengan 3 kamar kecil. Kami mohon untuk tidak membasahi lantai kamar kecil, serta tekanlah tombol berwarna biru. If super gas, the fasten seatbelt sign has been switched off. According to the Civil Aviation Safety Regulations, please return to your seat and fasten the seatbelt when the fasten seatbelt sign. Selamat, kita baru saja berada di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta di Tangerang, Banten. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk penanda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi, kami untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum berangkat pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang Anda tidak ditertika. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih penerbangan Anda bersama Super Argent. Dear Super Safe Jet Service at Soekarno-Hatta, the International Airport of Jakarta in Tangerang, Banten. Please remain seated and fasten your seatbelt until our cover stop the complete sound when the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention opening the luggage bin and set the spare button before disembarking. Please check out personal belongings so there's nothing left behind. Would like to say goodbye to passengers and thank you for flying with Super Argent.
Selamat datang di Jakarta Gate Terminal 1A. Dear super guests, you will please embark to the Fawata left hand side.